Ove godine prvi put sam zasejao pšenicu tretiranu fungicidom Sistiva. Sistiva mi je omogućila da preskočim fungicidni tretman u jesen i prvi fungicidni tretman u proleće, iako je bio velik napad bolesti. Bio sam skeptičan i nisam verovao da će to uspjeti da se dogodi. Međutim, jako sam zadovoljan. Kao što vidite, pšenica izgleda odlično na ovome polju i nastavit ću da koristim i dalje Sistiva tehnologiju. Nalazimo se u Kuli, na jednoj proizvodnoj parceli gdje smo postavili ogled sa našim novim fungicidom Sistiva. Dakle, Sistiva je jedinstveni fungicid koji se nanosi na seme pšenice, a zapravo štiti list. I kao što znate, za nama je jedna veoma teška godina, gdje smo imali slabu zimu, imali smo pojavu bolesti već tokom jeseni. Sistiva je uspela da sačuva tu biljku zdravom i evo ova pšenica konkretno prskana je prvi put fungicidom 5. maja. Dakle, uprkos svim tim otežavajućim okolnostima, ta pšenica je uspela da bude zdrava sve do maja meseca, sve do pojave lista zastavičara. Uspeli smo u potpunosti da preskočimo taj prvi tretman i radili smo drugi fungicidni tretman, to jest taj T2 tretman u listu zastavičara. Prinos Plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.